अहानबद तेंदक मरुब पाउखर मैम थमजगे चुचामपुर डिस्ट्रिक्ट की चुचामपुर पुलिस स्टेशन की मनुंग चनब थंजिंग सिंह की मनाक्ता लेबा ट्राइजंखुलदगी रॉकेट आईडी की मसाक सिंह याउना मसिंग यामलब खुसुखलाई क्या फोइखरे हारि तरागमपन गरवाल राइफल्स 58 सीआरपीएफ A115 BSF चुचामपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस का पुनः सतखिब कॉमिंग ऑपरेशन फुगतखिब खुसुखलाई सिंह अदुदी फुट 5.4 सांग रॉकेट अमा फुट 4.5 सांग रॉकेट अनि मैगजीन का लोइनना पॉइंट 315 राइफल अमा मैगजीन यावबा पिस्तौल मारी पंपी अमा पंपी बॉम्ब मंगानी IED साबद सिजनब मसक मथुम हाइबदी डेटोनेटर तरागा मरी ग्रेड एक्सप्लोसिव स्टिक निफुगा मंगा KG 5.625 mm 7.65 की कापी यारिब नोंगमई मरु तरे 9 mm की कापी यारिब नोंगमई मरु तरा .315 राइफल्स की कापी यारिब नोंगमई मरु अमा SLR की कापी यारिब नोंगमई मरु अहुमनी हाइनसु पाउ मुनु मखाताना फोंदोखली अमरमदना SAC ना नगा ताब सेनापति की लमना कुकी सिंह लेतनब फावरग सतनब अकन ममोन खनख्रे कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की गम की फाइद हांगदोकलिब कुकी सिंह की चेक पोस्ट ननुमिदांग पुंग मपलम ताब मतम सेनापति डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन SDSA की एग्जीक्यूटिव सिंह तमथीन फुरख्रे थौदो अदुगी मखा तारकपर सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुंगद लैरिबा नगा सिंह खुंदाब मफमसिंगदा खुदक्ति कुकी सिंह लेतनब मसम सतोक्सिन तौदनबा सेनापति एक्शन कमिटी SAC ना खनख्रे हारि लोइदन मिफम फमलोदना मिफम अदुर लौखिब वारेप सिंगी मतुंगिना तोआन तोआन ब नगा लुप सिंगी मियोय सिंग पुनसिलग सेनापति एक्शन कमिटी कौब कमिटी अमा सेमख्रे कमिटी असिन ngasi थोखिबा अल्टीमेटम अमन हाय SDSA की प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अमसुम जनरल सेक्रेटरी बु तमथिन फुरकपा मसुम मेंटल हरासमेंट पीब लोइना मखोइना तोंग गरी सिंग अकाय अतोय थकोन खिबो थौदो अदुना SAC बु नोंगायहनद्रे लोइना सिरोल से हेक थोखरबा मतुंग अथुब मतम की मनुंग मरी लेनब सिंग मरा लेब सिंग अदु SAC की ममांग पुथोकदबने कारिगुम मदु थबक ओइना पांगदोक्तब तारबरि थौदो अदुना मरम ओइरगा पामदब थौदोक्सिंग थोलकप याय हाइनसु अकन ममोंगदा वार्निंग तोखरे मखासा थरक पोइना तो पपावमना काउगी थबक लौबगी एग्जाम सेंटर मणिपुर ओहेनगदबने हाइना कांग्रेस न तक्सिंख्रे ABBP मणिपुर इम्फाल सेंटर पीनब तक्सिंख्रे सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी काउगी थबक लौबगी एग्जाम सेंटर मणिपुर पीगदबने करिगुम पीब ngamdaba तारबदी माहिरुइसिंग मपान एग्जाम थाब सदननब करी खोंगथांग लखटकनी हाइबा मयेक सेंग खंगलो हाइना NSUI की इंचार्ज ओइब मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की वांगलोइ पी बंकिम चंद्रन फोंदोखरे ngasi BT रोता लेबा कांग्रेस बोन पाउमिसिंग उनाबा मद मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की वांगलोइ पी बंकिम चंद्रन हाय सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी काउगी मखादा LDC UDC याउना तुआन तुआन ब पोस्ट क्या कौखिबा सिगी एग्जाम सेंटर मणिपुर पिरकपगी महूत स्टेट सिगी वांगबद पिरकप लेबक्थिबने काउगी ऑफिशियल सिंह इम्फाल एग्जाम सेंटर पिरक्तबगी मरम हंगलदुना मांगना हाय मणिपुर लेंगाना हिरम असिदा खंगलिबा खंगसिनदना लेबिगी थौंग यानिंगदे कॉम्पिटिटिव एग्जाम याउन ममांगदसु अतोप एग्जाम क्या इम्फाल सेंटर पिरक्तबगी वाथोक लेख्रे मसिना मरम ओइरगा माहिरोय अमदी कैंडिडेट किया मपाना सतोकसिन तौबदा सेल याम क्या मंगले मसिगी मथक मपान लेबिगी एक्सपेंडिचर क्या सलहले माहिरोय कैंडिडेट अमना अमुक सतपद यामद्रबद लुपा लिसिंग 30 निफुरम चंबगी फिबमद लाखली अदुबो मणिपुर की ओइरिबा फिबम असिदा करंबा माहिरोयना असुक यामबा सेनफम असि पुथोलगा सतकदरिबनो माना मखतन हाय एग्जाम असिदा यावगदरिबा माहिरोय सिंग थासिगा तरागा मपंदा काउगी BC अमदी रजिस्टर्ड मणिपुर एग्जाम सेंटर तहनबियु हाइना अयिब सिरोल पिसन किबनी अदुबु काउगी BC ना सिक्योरिटी पीबा ngamgadaba ओइरबदी सेंटर पिहनगे हाइना फोंदोरक्लिबा वाफम असि मरम सादि वाफम असिना ताकलिबदी स्टेट असिदा लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फत्रे हाइबसि मेक्सिंगली एग्जाम सेंटर अमदा सिक्योरिटी पीबा हाइबसि लेंगा की मथंगने सिक्योरिटी पीबा हाइबसि कैंडिडेट सिंगी माइकेदिगी ngamloi हाइबसि खंगना खंगना युमथंगनरिबि स्टेट सिंगदा माहिरोय सिंग सलनना होनरिबा लेबक थीबने हारि अतोप पावमना ABBP मणिपुर नसु इम्फाल सेंटर पीनब तक्सिंख्रे सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल की नन टीचिंग पोस्ट खरा लौबगी एग्जामिनेशन सेंटर इम्फाल सुपीबीनबा ABBP मणिपुरना यूनिवर्सिटी असिगी BC दा तक्सिंख्रे ABBP मणिपुर की स्टेट सेक्रेटरी गौतम फिलेमना लुसिंगदुना रिक्रूटमेंट असिदा सरुक यागदब कैंडिडेट क्याना BC गा उनदुना तक्सिंखिबने उनबदुदा
Janawari ahum amasu marida pangthokadoriba examination asigi centers Manipurgi mapanda ngakta pibana maram oiraga candidate singna sathok sin tawbada khudong sadaba kya mayuknagadabana Imphal center pibinaba taksinki BC gi mekedi gi karigumba state lengakta security arrangement pidun exam asi asu engam yaudana pangthokbiba yagani haibigi thajaba piraklabadi examination center asi Imphal stahangani haibigi thajaba pirakhiadi atopa pawmana Ana lengi lamda awang nung pokta Manipur su advance oire sambo gonmai. Ana lengi lamda North East Station gi manung na Manipur su yam advance oire haina health services ki director Dr. Zumbo gonmai na phongtokre. Wapa masinga si College of Nursing Medicals Directorate na sinduna college asigi conference hall pangthokiba BSc Nursing 2024-25 base ki convocation ceremony da phongtokibani. Maana makha taradun hai India manung da natana mapale bakta su Manipur ki nursing pass tawrabasing asi yamna pam hurakli ana lengi lamda nursing hai bisen pamasi yamna maroi nurse lu oiraba matung patient singi career ningthina lawu mathoktai karigumba matamda nurse amadi doctor singa patient party singi marakta nungaina da be hek thokpa yawi asigumba thawdo asi thoktana ba hodamina saiki loidina sai sigi oina nursing exam da college asigi mahiroina ahanba position lorakpada nungaiba phongtokhi thauramadu Manipur Nursing Council gi register Dr. A Zamuna amasum College of Nursing Medicals Directorate ki principal and surbalasu sarugyaki amaromdana face to face real time interaction program pangtokre egalitarians Manipur of the Alchrist Trust Imatras na educational support oina scholarship piduna lakpa lalasida laikhidraba imung manung singi mairoi singa makoigi sponsorship piriba sponsor singa face to face real time interaction program mangasi imatras na sinduna thangmai banthau ground gi community hall pangtokre hari pangtokibe interaction program aduga mari lainana imatras ki president retired colonel Santikumar sapam nai trust asi wakal manaba singna punsilaga lalasigi saithing Panglabasingbu manaba khunai amada purap ngamnabagidama educational support yaw tuan mating kya pangnaba saponglakibani ahanbagi oina lal asida iramdama sipu kanabagidam thawaina pontha pikhrabasingna thamlamba masasingda mahimasing tamnabagi sponsorship oina educational scholarship pibani sponsorship asi Manipur khaktadagi natana Manipur gi mapanda lairiba atop state kya gi miyoi kyana su pibirakli Housing power puna mahiroi humfuga nithoi da tha khuding scholarship asi phangani ahan bigi oina mahiroi samaga tarada imatras na sponsorship asi pina ba target thamani lal da laikhidraba singi target asi hek phangwaga relief camp da lairiba singda sponsorship asi pina ba panam thamli masida sunatana mahiroi sing asi tungi yumbi oibana matik sana simdabi yadi habigi panamda lan asi da laikhidraba singi masa amadi Relief camp da lairiba mahiroi sing puna thamduna matik sab educational support piba yaba hostel amasu sanana bapanam thamli hausu phawbagi oina sponsorship piriba mahiroi sing asi trust asina soidana class 12 phawba support tawgani lebuk pharabadi makha sangthana sponsorship pibasu honagani lal asida laikhraba sing adu imung adugi amata ngairaba sel thokpa mi oibana angang kyadi mahi tamba tokpa madi hanadagi hauna mahi tamba phanglamdaba kya su yauri Masida trust asina scholarship pibadagi haujikti mahi tamba phanglaiki masida interaction program masida sangba sana thanaba polam sing headquarter mapan sector AR sponsor tokki amadi RIMS dental gi head of department bomika na ayush medical kit sing sponsor tokki anisu pausta makhatana phungtokli Makhasa tharak poina masum losilak poina topa pawam na Khalistani theorist ni singna ba ahum Uttar Pradesh da nongmai kapna ba thodok ta Hatkhre Uttar Pradesh ki Pilibit area da ngasi angan madiki nomai kapna bigi thawdo amada security personnel singna Khalistani terrorist ni singna bahum hat pangamkhre Punjab ki director general of police Gaurav Yadav na phungdokhibada nomai kapna bigi thawdo adura laikhidraba Khalistani terrorist ni haina singnari bahum ado Pakistan gi ISI na sokat pakangbu ni loinana makhoina AK-47 rifle amasum Glock pistol ani amasu phangmam khari Khalistan Zindabad Force KZF ki miyoi ahumadu Barinder Singha Allies Ravi Bihi Gorbinder Singha amasum Zamprit Singha Allies Pratap Singha ni makhoi ahum na mamangda Godampur gi Bakshiwala Police Force da grenade attack sa thabada maru oiba miyoi oina sena khiba miyoi ngaktani haina yadapna makha takhi
ngasi Uttar Pradesh Police amasung Punjab Police ki apunba joint operation aduna pangthokiba numai kapnabagi thaudo do state aduna Pakistan ki ISI na sogatpa terrorism muthatna bohonabada achauba mai pakpa am oiri haina press conference ta yadamna phongdokhi mana makha taraduna Pakistan da leiba KZF ki lusingba Ranjit Singha Nitagi makhada makhoi India da terrorism ki thabak sathabani loinana Nitan am Greece ta base tawba Jaswinder Singha Manugi Makhar operate tawni Makhata na sathakiba investigation adu UK da base tawba Jagajit Singha kauba magi makidigi Gudampur gi grenade attack adugi mastermind oikhiari loinana atopa terrorist ki thabak thoram singda planning tawbu yaukhiari authority na investigation adu makhata na sathaduna sienaba sing adu fogana ba honari haina DGP Kumar na makhata khene su pausta pali Lushilak point at Tendaka Paukra Miamna Tamzagi, Prime Minister Uramba Sheikh Hasina Abu, judicial process Tauna Bidamakta, Halan Biranaba Bangladesh na India Taxin Crate. Prime Minister Uramba Sheikh Hasina Abu, judicial process at Tanabidamakta, Halan Biranaba Bangladesh na, formally Oina, Ayibastirol Ama Iradun India Taxin Krihaina. Media report ki warul matu in a fongdokli. Bangladesh ki interim government ki Maikadigi India da. Diplomatic weba note adu thaduna Sheikh Hasina abu hanbira khatna ba wapam taksin ki salibese ki August manga Sheikh Hasina na Bangladesh ki India da sense laga sangjapam laudun rakhibani Bangladesh ta satra singna lusingduna job quota gi mek ti hok changch lakhibadegi maru oina Prime Minister oiramba Sheikh Hasina leba as thadokuna India da sensing ki Bangladesh ki Foreign Affairs ki Minister oiriba Tawhid Hussein phungdo ki wapam amada aikoina Indian government da diplomatic weba message ama oina aiba sirol thaduna Sheikh Hasina abu halan birangna bigi wapam formally oina taksin krihain su pawmun makhatari aduga tendangna sumna myamna thamjaramge aduga hauski oina di myam paw su matang sa dusinjarage mas myam puna anauba update ngamina se na channel sigi makedegi myang famda makhatana thamjari myam puna nauba update ngamina se